So bengidlala eThekwini eChatsworth. Ngatholana nje nomunye ubhuti owayemile nje ngemoto, sazi izimoto kuthiwa yini amabhatama. Because bekhuluma i-English lo bhuti. And then nami yabo ngigcina sengimbuza wena bhuti ngwakuphi yabo. Asha I'm in Nigerian. Yo, qala uva lutho kungishaya kodwa yabo enhlizweni yami vele benginokuthi yazi ngiyafisa namthandana neNigeria cause dawe bengeke ngizwe ngakhona ngama-Nigeria ukuthi ayalobolana yabo banemali lokho wangithatha shuthi ke sahamba sayihotela ke nalo bhuti lo ubhuti avela suke nje avela namathele kumina angibambe ngqi angikhisi uyayizwa ngithi ngisalala lo kuyazinyo akhe asebambelele kumina khona lenyoka emakhaya kuthiwa ibululu la ngithi nayo uyafa lo muntu kwenzakalani into eyangithusa kakhulu ngezwe ukuconsa kwamathi ngizwe emnyango gogogogogo ngithuke mina ngime ngeenyawo ngithi ubani mangivula emnyango hayibo ngabona nje ngazi noma AK47 and umuntu wakhona akagqoke neuniform kwangamaphoyisa. On 3, 2, and action. Sanibonani Dumelang everybody and welcome back to another amazing episode. Yes, Soweto podcast. Y'all know already it's your girl Tamiko Keswa back again with another bang bang. Don't forget to like, share, subscribe and comment down below. Guys and also become a member. Today gets very mama yeah, Slay Queen mama. Like guide mama so. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela usazise kune yakhe camera le. Yeah. Sanibonani igama lami nguMantombazane wamthanda ngihlala eSoweto khona la eBramfisher. Yes. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eMtubatuba ngikhule nje yabo ngingumntwana oyisinoko ke mina. Kakhulu bengisinoko shame. Nje kodwa ke angifuni ngasheshe ngathola umntwana bengina 19 years. Yes, bengithanda ukuhlala nje endaweni engamalokishi. Yeah, ngasheshe ngasuka ekhaya. Ngasheshe kushuthi mangithola umntwana yabo. Ekhaya kushuthi bayijethi sengimdala cause nani niyazi emakhaya ukuthi if usheshe wathola umntwana lapho vele usungena ezingeni lokumama cause phela ngale kunentombi zomhlanga. Okuyikuthi ke mina owami umzala akaze angifake emhlangeni yabo kambe ingakho ngasheshe ngaphaphalaza nganaka izinto zomhlanga ne yes okay ngicela istory sakho singene siqale la siqale khona until siphelela khona yazizulu sami mama yes mina esami story shuthi bengihlala eThekwini so bengihlala eThekwini eChatsworth mangihlala eThekwini shuthi ngabizwa kwi-interview e-call center. Okay, ngahamba ngafica abanye phambili. So after interview ngaphuma nje ngahamba vela ngithi interview bisedrobheni phakathi eDurban. So ngahamba sengibuyela emuva. Mangihamba ngibuyela emuva ngatholana nje nomunye ubhuti owayemile nje ngemoto sazi izimoto kuthiwa yini amabhatama. Sibiza kanjalo ngala kuthiwa amabhatama. Kwakuyibhatama elimhlophe yabo. So ubhuti ulight nje ngebali yabo kushuthi ashaya ihuthi angiqhwebe vele ngangizodlula so ngalana kunezitolo ngala yena upakile la. So ngize kulobhuti angibuze unjani sisi ngithi ngiyaphila ethi ungwapi ngisho isibongo sami. Bese yabo aqale yabo angigoqagoqa yabo athi uzongihambisa uzongigudukisa hayi kushuthi ngimeke nobhuti ongigcina sengingena phakathi emotweni yakhe yabo sihlaleke athi uze kubhuti wakhe la yabo esitola ngithi la kunezitolo athi kunento azoyichecka la kubhuti wakhe hayi ngangempela ke aphuma ibhuti wakhe bekhuluma bephinde bebuya ngimazi phela wayokwenzani kodwa ngajethi mhlambe bekhuluma something cause kwabuye ngaphethe lutho abuye angene phakathi kushuthi emotweni siphinde futhi aqhubeke la ebegcine khona yabona ngibuza where you from ngisho and then nami cause bekhuluma i-English lo bhuti and then nami yabo ngigcina sengimbuza wena bhuti ngwakuphi yabo Asha I'm in Nigerian. Yo, qala uva lutho kungishaya kodwa yabo enhlizweni yami vele benginokuthi yazi
ngiyafisa namthandana neNigeria cause the way bengeke ngizwe ngakhona ngama-Nigeria ukuthi ayalobolana yabo ayalobolana ama-Nigeria and futhi nje ngathi abantu abaneqiniso and yabo banemali yawubone nawe nje mawusanda kuqala ukuhlala elokishini uzwe izinto ukuthi hayi usibani khona omunye intombazane ngeke ngahlala Eastern khona omunye intombazane wavela wasuka nje walotshola yiNigeria isigubhukane nje yabo kwabizwa kwaze kwabizwa ngisho babukhansela wathumela umfazi wakhe ukuthi ayo attenda course engathi English bebengakwazi ukukhuluma English kahle kulowo muzi lo and then alobola nje ama-Nigeria kulowo muzi lo kwathenga ifurniture kwenzakalani nakomunye futhi umakhelwane kwaphindwa wathi intombazane yakhona naye lotshole yiNigeria kodwa-ke umfazi weNigeria wayehlanyisa ngebhadi so nami ngayitshela ukuthi nami shuthi ngahle ngibe nalo nhlahla leyo yayibuka loo nto leyo so nalo bhuti lo mangithi ngiyambheka vele ngathi umuntu wala eSouth Africa cause ayikho into ebikhombisa ukuthi uyiNigeria bengimbuka njengobhuti oright yabo yazi namanje athi ngiyamfila nje lo bhuti lo cause dawe nje ngangizwa ngimthanda ngakhona serious so hayi bhuti yathi asihambeni siyobona la hlala khona hayi sihambe masingakafiki kushuthi wadlula futhi kwesinye isitolo sama-computer yabo angene phakathi aphinde futhi aphume and then sahamba masifika la ahlala khona kushuthi sama ngaphandle wathi kunomuntu phakathi wathi akachazanga ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu osikhathini yabo and then ngabuka nje kushuthi ngabukeli ngaphandle emveni kwalokho wangithatha kushuthi-ke sahamba sayihhotela-ke nalo bhuti lo sihotela senza-ke into zakhona lezi ezenziwa ne emveni kwalokho-ke saphuma ngiyabona abanye ogeli bakhishiwe lapha ngoba abadala ney'ngane ey'ncane understand kwenzakalani saphuma naye hayi kusho ukuthi-ke ebese-ke eyangihambisa-ke ne angihambise la ngihlala khona kuphinde futhi mhlambe kweqa 3 days aphinde futhi ubhuti lo angibize cause nami ayi uthando lami shame lalo lapha phezulu phela ayi ngathi ngithola into engikade kwasa ngiyifuna vele yabo aphinde angibize maye ngibizo kwesibili hayi ke manje sesiyendlini yakhe ke manje hayi saya ke endlini yakhe kwaba mnandi nje kwaku flat nje ngathi lalo forum yes lalo forum yeah shuthi-ke ayi mangifika la eflatini lakhe hayi ngifike ngihlale phansi edining room kune-TV ngangihlala vele kanje i-TV ngala uma uthi ahamba ikamero lakhe ngalana kunelokunane kune-bathroom ngapha ngasemuva kwami kunelokunane kunekhishi ne okay ngiveke ngihlale nginamanga sayathi sadlule chicken licken wangibuza ufunani ufuna KFC noma ufuna chicken licken ngathi mina ngifuna chicken licken shuthi sathenga yona uma ngifika vele ngihlala e-dining room kanje ngibuka i-TV and then ngiyadla ne yena uyahamba uya e-bathroom angimazi ukuthi e-bathroom wayisuke enzani yabo so mase ngiqedile hayi ngiyadla ngiyahamba ngoyilalela kube mnandi ngakusasa futhi aphinde kube yiso lesangibuyisela emuva phinde futhi after 3 days again futhi ngathi iy'nsuku zakho ayikala aphinde futhi angibize ubhuti phinde khona lokho njalo udlula lapha esitolo sama-computer ubhuti wakhe waya kanye kena lo wathi umfowabo udlula esitolo sama-computer aphinde angibuze ufuna ukudlala namhlanje ngithi ayi ngifuna ukudla chicken licken because i-right ngine-KFC kimina hayi aphinde athenge yabo sihambe ngifike ngihlale semndawo uyayizwa into so aphinde futhi ubhuti abe se-bathroom yabo ayi ngizizwe ngalolo suku ngathi ngiphisa umchamo yabo ngisuke lapho yabo ngishiya ukudla phela kumnandi ukuthebelele kimi vele yabo nje yonke into lo bhuti right yayibona nje nendlela ukuthi right I'm sure the rent ama 3.5 lapha yana yayibuka lona ngisukume ngiyochama mangithi ngiyasukuma ngochama mangakachami hawu lapha kunento engathi washing machine ne ubeke kunesikhafutinyanyana sakhe asiphethe la kulesikhaftini kunamaphilisi yabo gcwele amaphilisi and then la kunento nje like ngasho ngithi iphepha iphepha liyelo kunensango insango ke vele nginakuyibona abafana vele bebhema so hayi ngiqhubeke ngichame yabo nginganaki kathi ngiyibuza pho amaphilisi kushuthi uyagula ne okanye
mhlambe uneziningi angithi izifo ezikhona uyayibuka lonto ayi ngingana ngithi hawu mambani shuthi ibhema insango yabo hayi ngifike lapha yana ngihlalele ngiqhubekele nokudla wami ngithanda ukubuza izonke ngibukela uzizonke hayi ngisuke lapho futhi ngihambe ngoyilalela hayi angilandeleke yena naye azulala aphinde lo bhodi la angihambise ngakusasa okulandela kwadlula 2 days angibize futhi again phinde futhi njalo ngidlula ngithengele chicken licken le siphinde sibuyele phakathi hayi aphinde futhi ubhude ame la le ndawo yakhe nje njalo ngesikhathi sokudliwa yena umangane yabo mina ngilibele lokudla ngithenda kushuthi usuke busy ngalo ayi kukhona into ethi hayi man hamba ugeza izandla angazi ukuthi yini ayithi angigeza izandla hayi ngithi ngizosala sengichama khona ngizodla sengidla kahle yabo hayi uma ngifika ngale yana ubhuti ngisho ngimbona abebeka insango phansi ngithi nawo kanti waye ngayibhemi phambi kwami kusho ukuthi mhlambe uyangisaba yabo bengafuni ukukhombisa ukuthi ngimnakile because uyabone bengijwayele ukubuka izitori zama Nigeria uyayizwa into nakho ukwesaba ama Nigeria lapha ezitolini nginakho ukuthi vela khohlakele uyayizwa into bengingafuni ukukhombisa ukuthi kunento mhlambe engingayitholi kahle yayibuka lonto lensango yakhe njalo ahleze njalo nalamaphilisi akhe hayi ngihambe ngibuyele phansi ngoyihlalela kanti uzongilandela ngathi nje mangihlala la nje ngisayihlekela ngihlekiswa yabo ilento engibuka lapha kuzizonke afika ubhuti akaqedi nokudla afika ubhuti ahlale phansi athi iyayithanda iTV athi so lapha ethi hayi seku right manje sewana ngithi hayibo kwanele ini asikaphele story avela athi athathi iremote ayicacime ngisibuze kuzakalani manje ubhuti avela suke nje avela yabo avela namathele kumina angibambe ngqi angikhisi uyayizwa into angibambe ngithi mina lo ngathi kuyaqala ke lo ngisahlele sofeni yabo ngithi ngisalalele lokho phela ngibukuze njani umuntu udake insango ikuze njani ngithi ngisalalele lokho kuyabe ngiyezwa amazinyo akhe asebambelele kumina khona lenyoka emakhaya kuthiwa ibululu phela la eGoli ngathi inyoka azikho ningi kakhulu kuthiwa ibululu ngathi ngibanjwe amazinyo ebululu la ngithi nayo uyafa lo muntu kwenzakalani ngithi no lapho angazi ukuthi ngifuna nokumemeza mangithi into yangithusa kakhulu ngezwe ukuconsa kwamathi yabo amathi akhe okushuthi umlomo wakhe naye usakhona ungimuva lokhu ugcina uthe ngqi lapha kumina uyayizwa into manje ngizwa amazinyo ukushayisana amazinyo and then amathakhe ayaconsa ayangithela mangithi ngizama ukumuva ngiyeza ukuthi lo muntu ngathi ubanje uzankosi uyayizwa into yabo nje mina manje ngijekayo because angazi lo muntu kwenzakalani uzofela kumina nami sekuqala ubuya ingqondo kwenzakaleni ngempela kulo muntu lona ubheme yini lena beyibhema hayibo hayi ngathi ngisuka lapho kuthi angithi hayibo mangithi hayibo kanti kushuthi uzothuka naye yabo shuthi ibuya ingqondo abethi asamzolala baby yayizwa into yimi lo ngisukuma kuqala khambe ngiyolala sengithukile phela mina hayi ngalolo suku akaze angilalise nje uGayi hayi akangilalisanga kahle nje busy impela hayi ngenkonzo yasekamerweni busy impela nje hayi ke kushaya ngakusasa ke hayi ngihambe yabo mase ngihambile yangikhapha ngithi mase ngihambile ngimsendele message ngithi mina yazini phela namhlanje ungibele kwaze kwaphela amakhondom ungathini mangathiwa ngikhulelwe athe nayi ngizokusendela i300 ngathi nginamaphilisi wawasho nje igama lawo yabo wathi ufuna usheshe uphuthume kuye chemist yabo kungaze yabo kumosheka izinto eziningi hayi ngangempela ke awusend ngingayingeni mina le amaphilisi yabo ngidle imali uyayizwa into aphinde futhi uGayi aphinda ngibize ngize ngiyazi la ngimthola khona and then siyahamba futhi siqale chicken licken siphinde futhi sibuyele endaweni yethu yabo kodwa manje senginakho lokuthi
yazi mani lo muntu lona phela ungithusile mangigcina ukuba naye yabona angimthola nkanye usazophinda lezi zinto zakhe ngazi ngani mhlambe nje nami mhlambe ngingathini nami mayingangenzisa uyayizwa lonto le ngithi angazi namhlanje ukuthi kuzokwenzekalani yabo ngiphinde yabo ngihlalele senginokuthuka ukuthi manje yabo ngimgada ukuthi engayi ngalena kanti ngalolo suku lolo akeze ukuya khona uzovele kunesikhwama sakhe nje besithanda ukuhlala la emontweni uzovela athathe sona and then avela aphuma athi ngiyabuya yabo aphuma yabo mayethi ngiyabuya emqondweni wami sekunokuthi yo ubani owazi ukuthi namhlanje ngizonquma because phela uma ubuke lokungani izitori zawo vele uyitshela ukuthi labo bantu vele baye leyo nto leyo angithi ayizwini ngithi yazi abanye bakhuluma ngawo kabi bathi mina ngazi ukuthi nje ama-Nigeria abantu abanemali bayalobulana yayibuka lona abanye abantu bakhuluma ngawo kabi ngalobuthakathi bawo phela ama-Nigeria kahle kuthiwa athakathi yayibuka lona mayiphuma ngithi ngingathini mangathi uyolanda amanye mhlambe ngizothwala manje ngiyokunqula hayi uthe nje esanda kuphuma ngizwe emnyango go hayibo ngithuke mina ngime ngeenyawo ngithi ubani asho igama engalazi ngivule emnyango mangivule emnyango hayibo ngabona nje ngazi noma AK47 and umuntu wakhona akagqoke ne-uniform kwangamaphoyisa umuntu akagqoke nayo uniform uvalo kimi ngathi ngithe angena ubhuti athi hayi sisungethuki kanti usalandelwa abanye abayi-3 abagqoke i-uniform lo oqala ekuqaleni bengagqokile i-uniform befike bethi sicela lo bhuti lo ohlale la kubambiza njengegama ngiyalikhohlwa igama lomuntu ukuthi kwakungubani hayi ngithi mina akekho uphumile bethi uphumeni noba lo muntu kade la kuthiwa ngithi mina akekho lo muntu usanda kuphuma manje bengibuza uhamba ngemoto enjani ngisho yabo ngiyagedezela ngithi wathi mhlambe vele bazenza amaphoyisa mhlambe yibo la bantu bakhe sengigade nje ukuthi bengasho ukuthi bahamba nami yabo hayi ephume lamaphoyisa lawo ngisivala isicapha nginyonyoba ivala isicapha ngize ngisiloke yayibuka into ahamba amaphoyisa isikhashana esincane futhi angena umuntu wami Hawu. Anokho angene yabo lapho ngisaqhaqhazela ngithi hayibo ngakhelwa nje itulu kanti kwenzakalani ufike waphuma lo muntu kwangena amaphoyisa manje ubuyile amaphoyisa ngithi aphumile ubuyile manje ngathi nje la nje ngithi phela ngisazomtshela ngithi awuhlangananga nemonto yamaphoyisa okanye awekho amaphoyisa kade engaphandle sazomtshela ade kunamaphoyisa asha gulukudela amaphoyisa lapho vela akakalokho nomnyango phela yena uyingenela njengenjwayelo akalokho nanomnyango agulukudela amaphoyisa wendoda kuphi ukuthi hayi angazi nala maphilisi mina nje wabiza hayibo kuphi ukuthi indoda atatazele lona ababuze yini onale nikhuluma ngayo angazana lezo zinto basho bebemhlutha isikhwama phela nesikhwama sikabekwa lapha bemhlutha isikhwama kusho ukuthi mabebheka esikhwameni bayithola into abayifunayo nawo lamaphilisi lawa ayingesitsha nawo ngawabona ngathi mina hawu kanti bekuyini lento ngiyibuza ngenhliziyo yabo kahlahla bekuyini lento le hayi bemfaka uZankosike ubhuti bamfaka evenini mabeqeda ukumfaka evenini ngithi mina hayibo manje niyambopha bethi bona yes yambopha udila umuntu wakho abamusho ngegama yabo iboyfriend yakhe idila ngama so now uyazi sisi ukuthi akuvumelekile ukuthi nje abantu benze so cause bacekela phansi yabo izwe nje yabo lento le ayivumelekile ukuthi idayiswe isabalala iyayizwa lonto le hayi ngempela ke bembopheke bese ngiyabuza ngithi mina manje mina ngizohanjiswa ubani ngophela ngicathi indawo kwakuse South Beach ngangakazi ngaya kule ndawo mhlawumbe uthothi ngigibela amatekisi yabo angithi mayingena nami befika khona ngemoto aphinde ngakusasa kusena ngihambisa ngibatshela ngithi mina angikwazi mina lana ngazi nje ukuthi se-South Beach ukuthi ngahayikaphi ukuze ngematekisini ala ngihlala khona angazi bebuze ku-location lamaphoyisa lapho engihlala khona hayi ngibatshela hayi nami bengifake evenini khona ayahamba ngemoto encane bengifake evenini futhi ngangihleli phambili ngemuva hayi ke kuqhutshwaneke manje sekuyobekiwa mina and then ubhuti
bahamba naye. Yazi ayiphelanga inyanga ubhuti wabuya ayithi indawo beseyazi wabuya ubhuti wangitshela nje sengaphandle kwegate ukuthi sibanibani ngila ngaphandle yabo vele angithi ngangibona ithi kwenzakaleni vele ngase ngimazi umuntu wami usho ukuthi utsotsi udayisa yabo ngahamba ke ngaya kuyena wangicela ukuthi ke sihambe siyele ngamtshela ngathi mina ngeke ngize ngisakwazi ngoba ngethuka kakhulu ngangazi ukuthi kwenzakalani lapha yana ngendlela okwenzeka ngayo uma uphuma wena ngena amaphoyisa angazanga noma wena uthenga abantu ukuthi bengibulala okanye kuyodayiswa ngami angazi nokuthi kwakuzodayiswa phi ngami ngethuka because iphoyisa lokuqalela ngena lingafaki ngisho uniform hayi lokhu yangincenga ngithi mina ngeke okungcono ukuthi wena uze la because nami ngihlala ngiyi-1 hayi ke athi yazi ngiyesaba mina ukuhlala endaweni ezilokishi because thina abantu balaba sithandisisi yabo bazi nokuthi siphethe imali uyayizwa lonto le ngisaba lokubanja inkunzi mhlambe nemoto yami ingatshontshwa hayi okay ngithi mina kungcono ukuthi mhlambe uvele ufike late yabo mhlambe ufike ngo-10 or past 10 because abantu abaningi vele basuke sebelele mawukuthi usabela lokho because nalana igate khona ku safety okay sivumelana ngalokho abuye ke ngakusasa ke hayi ke ngimngenise ke endlini nami bengiqashile ngimngenise endlini ke alale avuke ngakusasa ahambe so aphinde angincengele ukuthi ngize yabona athi yena akasadayisi maxi yabo mina lokhu ngishona le nale uthe esuka lapho vela akangeza yabo wangifakela 500 rand awubengipha yena imali kodwa nje angifuni uqamba manga ayikazi yeqa ku 500 rand kodwa nje ubenginika uyawubone phela nawe imali ongayisebenzanga uyayizwa lonto le umuntu njalo mayeza uzokunikeza lo 500 njalo umuntu mayeza ukunika lo 500 rand shuthi ke mayehambile ke ayingcine ngimcela imali ngibona ukuthi hayi shuthi nakasayishaye ngokuza la hayi angifakela imali emveni kwalokho ngivele yabo ngidalisa uke manje ngithi mina ngalesa sikhathi angizange ngiyike othenga lawo maphilisi ngathi ngeqiwe inyanga ngazi noma ngikhulelwe noma kwenzakalani yabo athi asuka vele athi if kuyikuthi ukhulelwe ngempela okusho ukuthi uzoza lapha engihlala khona angithi ayizwini angithi fanele uhambe kudokotela mina ngizulokhu ngifaka imali umuntu engingamazi ukuthi ukhulelwe ngempela noma kwenzakalani uma ngabe kuyikuthi ukhulelwe ngempela uzoza and then ngizokuhambisa mina self kudokotela hayi ngithi mina okay kulungile ngifuna kuphele noma 2 months uyayizwa into ayithi ngenzela ukuthi lokho yanginika imali ngempela umuntu wakhona lokho yangifakela manje sekuyikuthi ubani oza komunye because mina fanele ngekuyena ngithi uthi fanele ngihambe ngekudokotela mina ngifuna yena ukuthi eze kimi naye akasafuni usengibambe ngokuthi ngithe mina ngikhulelwe fanele ngize kuya ngithi sengizoba uma wengane fanele ngize kuyena hayi ngithe ngigcina lapha phela nawe 2 months uyeza uyashaya hayi ngiphinde ngifuna imali anginikeze angithi sengivumile ukuthi ngiyaya kena wathi nje mawushaya 2 months ngathi mina ngicela angilinde mhlambe after 2 weeks kanti ngaleso sikhathi sengihlelela ukuthi angivele ngihambe phela vele uyakwazi la ngihlala khona uzothi esuke beshaya imoto yabo mhlambe ngafika ekseni angithathe ngisadokotela ngavele kavele kadayisa nje yonke impahla yami khona phela lo muntu bengingasamthembi umuntu odayisa khona lapho ngibiza imali angithi ngikhulelwe yena usengidoba ngokuthi ngoba angisafuni ukuza kuyena mina uyayizwa into ngavele mina ngadayisa yonke into yami ngasuka lapho ngayihambela uma ngihamba ukuhamba kwami vele ngeza la eGoli uma ngihamba yabo kwanzima ukuthi ngimtshele ukuthi angikho ngihambile uyayizwa into wagcina nje umuntu ethi hayi ngiyeza ngizokulanda because isikhathi seseqile angithi ubutho 2 weeks ngiyeza ngizokulanda mina lapho njani angikho mase kufanele ukuthi ngiphendule ukuthi iza mhlambe iza ngosuku elukuthi yayizwa lonto angisaphenduli emveni kwalokho nje ngamtshela ukuthi unjani angikho ngisekhaya umama uyagula kabi kodwa ngizokubona because nami angizizwa kahle angikho right emveni kwalokho ngambroka ubhuti manje isiso sike saba khona isisu sasingekho ayithi ngangimkhohlisa ngangifuna imali kahle ngase nje ngiyifunela imali because vele ngangibona ukuthi if njengoma wengane phela manje uma ngabe ngihamba ngiya kuyena
sizoya phela vela kadokotela. Uma ngabe lo muntu ethola ukuthi mina ngiqamba amanga kuzokwenzakalani uzothi shuthi bengisigebengu mhlambe futhi engajika ethi mhlambe yimi engangibizela amaphoyisa mhlambe ngangisengqondweni ethile uyayizwa into ngavele nje ngamblocker ngaqamba amanga ngathi hayi umama ngathi akekho kahle ekhaya athi seshayile isikhathi bese ngivuma ukuthi ngizoya kuyena ngathi umama ngathi akekho kahle ekhaya ngizohamba ngekhaya and then mangibuya ke ngibuyela kuwena emveni kwalokho ngavele ngamblocker because angazange ukuthi sengizothini ke manje uyayizwa into ngavele nje ngamblocker ngasola lapho ngayihambela because phela into enzima kakhulu lo muntu besazi la ngihlala khona uyayizwa labantu bagijima yonke indawo ake ngithi nje nami bengike ngiye edrobheni ngiyokwenza izinto ezithile what if la ngangihlangane khona naye what if mhlambe sengiyahamba ngishintsha istraat ngiyamthola nawe uyahambela vele bezongithola noma yini because bengenayo enye indawo benginedolobha kunemall yaseChasworth isikhathi esiningi bengijwayele ukuya ekuma workshop ayithi ayizwa into vele edrobheni nje bengapheli uyayizwa ukuthi ngangibona lo muntu indlela angithole ngayo iyona ndlela azongithola ngayo futhi lapho ngithi ngiyambalekela angibami lo muntu bengakhulelwe lo muntu njani shuthi nje omunye utsotsi ngenzeka ukuthi nguye owayezama something mhlambe engibizela amaphoyisa uyayizwa kwakhamba nje angiphindanga shame ngaxhumana naye because elinye labe selithi liyangizama lelo ngangilibona ukuthi umthakathi lalise Nigeria straight lithi hayi mangithi hayi ngoba mangila eGoli vele ngayingenela amashoot mangithi hayi ngisemsebenzini kumashoot lithi yabona wena ngizokukhombisa kahle lali ngibiza lithi angize eNigeria ngithi ngeke ngize mina lapha angikwazi kwalapha ngithi ngazi ukuthi abathakathi livele lenza ivideo call lisendlini ngithi hayi ngeke limnyama yakona inkulu liwa ngithi hayi ngeke akithi manje ngazi ngaloko ukuthi kwayena wayisigebengu ngithi lo yana nje obesemakhaya yena uphila kani uyini ke yena ngavele ngathi hayi lathi sisuka lapho lona ke lathi hayi nizokunekela izinkundla zokuxhumana ukuthi wena ungisendela indawo yakho yabo yangasese yabona ngisho nje yonke into nje ubona ungaze lapha ezozesho yonke into uyabona ungaze lapha ethi nje ngokuthi ngithe angizi mina eNigeria because angikwazi lo muntu mawuthi uyashutha ubone ngathi usemjolweni awukamqomi nokumqoma wathi usekuthatha ngathi amaNigeria komba ayahlaya ngamblocker futhi naye because phela angithi ngase ngibonile ekuqaleni ukuthi ayikho into eqondile la yonke into ngathi kunobugebengu vele phakathi because nalowa ngibaleke sengimblock singasanzi ukuthi and ayanakana sisi ayalandelana laba bantu labayana angazivele ufuna ukuthi vele uzuze umblock uyabona ayalandelana amaNigeria once nje wajola nalo wadla imali yakhe lizokulandela iNigeria I'm telling you truth ngoba lifuna ukuthi ukwazi lapho ohlala khona uyayizwa into angeke vele uzudoje mawuthandana nathi thandana nathi until yena kuyeke wena ubaleke until yena uyakuyeka okanye uyabaleka uyabona okanye uyabaleka cause njoba ngisho ukuthi yabona la kamuva lelathi liseNigeria lelo lalisho kunquma lithi uzoyihenga wena ngizokwenza ukuthi uyihenge wena ngatshela umngane wami ngathi hayibona Nigeria lingisongela lithi uzoba kwi-car accident lithi uzoyihenga wena ngathi kanti loya ngempela ngethuka ngathi akusona-ke istory lesilete ngeke ngiyibuka ukuthi lingitshela nani lithi uzozihenga uzongazi kahle ukuthi nguba ngithi likude kangaka lizokwenza mthi ngihenge lithi uzofa nge-car accident ngathi mina hayibo ngaxolisa ngathi hayi angisaboni Jesus what was day yayifuna khona mantombi phoqale nje ngathi ufuna ngife umuntu esesho kahle ethi ngizofa ethi bangafanga kwi-car accident ngizozihenga mina self ngathi Jesus manje sabafuna amaNigeria usana leyo believe ukuthi bayalobola too because mawungena ngale ndawo ngene kamnandi walenda wathi amaNigeria ayashata ayabhetha angisawafuni sisi ngoba khona elinye lala nalo ngilithole kuFacebook kanti lila eGoli la ngibiza ngolunsuku latha smithane khona eJozi angazi ukuthi la isho nje indawo ngathi khohlwa ke ngathi indaba ungezila ngihlala khona lathi lona hayi mina ngiyabesaba abantu njani thina asihambi noma ikuphi ngathi lalela nami ngiyakusaba ngithi ngikwazi ngani noma uyonginquma ngathi nje ngiyakusaba wathi hawu asinquma thina ngathi yey kuthiwa senibaqedile abantu alihleka sure yani
So manje makuyidlile imali yomntana abantu. Hayi boy, amanajera ke shema ayadedela angifuni ungasho nje. Ayikhipha ngempela imali. Kuze nje ngazi ukuthi ungathola vele umuntu o right. Ngasho ngithi yabo lo muntu mina engangijola naye. Waye right shame. Waye right ngokumbuka kwami ngangimthanda right inkinga nje yanyomfeka la esezoboshwe boshe lama. Cause mina ngangazi wayengazangi pregnancy ke. Ha ngangenzela imali angithi ngase ngibona ukuthi yena befuna ukuthi ngize kuyena ngithi mina manje sengiyasaba kuya kuyena ayithi ayizinto so ngabona ngangaqali kuyi ukuthi ngikhulelwe ngiqamba manga vele mase ngifuna ukudla imali yomuntu wesilisa ngithi ngikhulelwe yayizinto ngangaqali okubuye kube yiNigeria abantu ngangaqali serious ngangaqali oh my brother be careful we also get South African women where they knock your money. They go finish you well. Mara chomi. Hayi mara na umenza wrong umntana abantu. Akuthande kangaka Nkosi yami. Phela bayekuthanda vele. Kumele ngabe ukutshelile bayekuthanda. Persona Ufuna ukuthi kube more. Uyazi ukuthi more wakhona sekuyimali. Shuthi izoba extra. Then leya bekunikeza yona ngithi masuthi kulela. Phela ukukhulelwa ngenye into guys. Yabo kusezani ngoba abanye siyabamithela ngempela uthola ukuthi bahlukumeza uthola ukuthi omunye uzoyiphika ingane la uthole khona ithuba wathola khona uthando qhamba namanga fakela ivumvum spice yes lapho uthole khona wathandwa khona injalo nje futhi ayijiki because kunabafana bakhohlakele kabla ngaphandle athi ngoba ulobolile somewhere mhlawumbe unengoduso ngala wamithisa sekunzima uthola ukuthi mhlawumbe umuntu lo odonsa ngekhala sekunzima ukuthi asho ukuthi ngimithisile ingane abantu fanele ithatha intambi ihenge mase seyaphika ingane hayi mina angiyazi ingane njani yayizwa into umuntu wabantu akhulise kabuhlungu kanzima ingane ubaba wengane akekho kuzothi la ingane isikhulile sebeyayazi ukuthi yakhona yabona mina ngikhuluma ngento ekeyenzeka kumina umntana wami kuyimanje uhlala kubo wathengwa esekhishela inkomo emveni kokuthi ubaba wakhe wayemphikile ubaba wakhe ke ngebhadi washeshe washona ngisathi ngisahamba inkantolo ngifuna ahlolwe leli gazi leli ngoba kwase kuthi uzokhipha 10,000 yayizwe into aphinda khipha inkomo yenkosi ukuthi uphike ingane umuntu kanti ingane yakhe uthe nje la sathi hambisa ingane ekhaya wayefike vele segule ephethwe yikhanda kanti uzovela ashona umntwana semncane na 3 months wakhula umntanami nombaba wakhe seshonile kodwa nje ngangibona ukuthi kodwa uke waba nokuphikwa yabo abakubo yabo kwase khona ukuthi vele bayibona ingane yabo and then mayise na 1 year 2 years baqala bambiza ukuthi bemvakashise kodwa still because abafana balapha bebethi mabemithisile ingane ehanje zohlawula kwakusele le yami ngoba kwake kwaba nenkulumo mpikiswana umntwana wami uhlawule esemdala mos nakhona uyise wakhe seyiveza ngezinye indlela bakubamba ohlolo bathola ukuthi ubaba wakhe ufuna intethelele ukuthi ngimxolele yayizweni wahlawula bamthenga ngeenkomo ezu3 kuyimanje uhlala kubo kodwa ngidlule emzimeni yabo so why not mangizothola ithuba nami yabo ngingazijabulisi ngoba angikaze ngithola uthando mina emntanweni wami okuqala angikaze ngithola uthando lokwamukela kahle mangikhulele ukuthi ngikhulelwe ngiphathe kahle nami yayizweni so mangithola ukuphatha kahle yilesikhathi engifila ngaso ukuthi kube ngiyamitha manje kube nangumuntu engimithelayo yayizweni ngisuke ngifuna leyo mama kumele umithe vele ibe into straight cha ke kwangeyona into straight because lapho kwaba into straight khona ila khona engashawa khona ibhomu sengiphikela umntwana manje mangezi kuyimithe indoda engithandayo engibona athi yangithanda nami ngithanda ngizoqamba amanga vele hayi inzima le ndaba bafethi hayi inzima nyani serious ngizowaqamba for ukuzongixoxela indaba yakho uxoxa kamnandi yazi ngizwe ngihleka nami hayi ngiyabonga di mama ni alright guys nizwile stay away if you know your man is a crook
Be careful. Always know what your man is up to. Again, when I say gonna say the transcendent bue maka, leaking into saying, say only the king kadilong. Again, love. Don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. Better the commenting on this one. Better the commenting. Come to me. Give me what you got. Love. Subscriber, become a member, liker, follower, do the works. I love y'all. See you again next week. I love you.